Itenekana tuyambia kilungu cha umundi cha amuka tuambie na mauvo ukava wambe wa kele twalika mathangure na yu ukava ni wa muthia wa unenania wa imwe kwa imwe na mweni ula twetelete nuvi kendeni wa studio tayari kwambe se kilungu na unenania na indi umundi twinenania sia yulu wa maundu meokonia Utongoi na Uteti na ni ukuli titawe mwenendi wivala we Mutongoi ula wanyuvie ethiwe ni MC ya ethiwe ni MP ethiwe ni senator ethiwe ni women rep ethiwe ni governor akothoko mangite hatakana Utongoi wilanja atakuya isione nena naitu kwisela ile 395 ile 395 isune namba yotumani mukuve na vainde vi ndene wa mitandao kilungu kino kikwate imwe kwa imwe kana live kwisela Facebook Utongoi TV na kwisela YouTube Utongoi TV official enda tu live vau na indiketha ve mundu wa kuivasa ukwenda onakenda kati wetina ni unenania wa umundi mutumie link ya live ila ni Facebook Utongoi TV na YouTube Utongoi TV official na indi inge tuatie kwisela mitandao ni itu ya Twitter @Utongoi TV KE @Erastus Kithuku na ndeni wa mtandao wa Instagram na kuna utuatie kwisela Utongoi_TV nita Erastus Kithuku wa Nzomo na imwe kwa imwe nienda umuthocha mweni ula twinake muthenyani wa umundi nikenda umumanye we mwene akutevia masitwa make kwa withianu au meteva na eka ata na enda chao maondo ni meokonia Utongoi. Karibu sana. Asante. Ewe. Kaniki no se mwana one kedie akamba onde mwe bala mwe ne tsase odukuma kila mundo chekoko kwa mazuri nitawa chadha wa mbaluka kana wakili chadha mbaluka numete kisione cha Kithioko isine location ya Masiga sub county in Machakos county nithukuma we wa uwakili muno ndiusikana commercial transactions management na nina masters ya MEO ni specialized na financial services nina obisi pa Masako nina obisi lobby nina obisi Mwingi na nina obisi Kitui ukamba nenetembete kwa nenese mathina ma ithie akamba na niani tokamba na nenese undu kila mundu ukamba ukwewa yani maondo ni ma Utongoi ndo mundu tunene maondo ma Utongoi na Uteti nenese cha thambalo nithe ndienda muno kukitea andu maitu methiwe na maisha maseo ningwenda muno isio situ tumete cia ukamba sithiwe simbailu andu maikala maisha maseo ta isio lingi cia Kenya ciendeye nitukwenda andu maeke kwemia ilobi undu kokina maisha maseo nitukwenda kila mundu withie aili okamba inyakwa aili nombela uwe ukamba ethia yewa ota mundu la wa mukanomba ya ilobi etha ni stima kiwo kibyo etha ni breakfast kwacha etha ni supper na lunch withie noye undu mwana Kenya langi maendeye nesa kiu tukitona kwa ku make sure kana akamba maitu alame kila bandu kona cionthe cia ukamba mena ukwati muyanu wa kuma tonethia kuungamia mathina mo onthe kuma liune kusomethiani ndawani uiti na sipitali uima wa mwe maketha maikala maisha mailu twenienda na nithandi ukitia akamba kana mbae yitu andu maitu alame ukamba methiwe na maisha maseo tando langi mekela bandu tutwae maisha asu maseo meilobi ukamba withie mundu Masako no kwewa tailobi mwani na no wendesia na ve musesio kukulia chadha etekevela kiva ni kwatia nitukite mwaka osa kwani wangilile na meongeli na ile ila kuketha bunge ya bunzwa senate ya bunzwa alame kalele ibila mosie miaka 5 mithelu mokelela kukatangazwa mawe ya mianona na nasisia weola ngona ndienda kwicha application yakwa ene ndi manzisie kana mane konzide mainenga nduya ni uya wa kuungamia county yitu ya Masako we wa kuungamia county ya Masako ni uya ukwenda manager wa resources mubangi wa mibango miseo ya kwa ilianthi manager honest ukulika na mathina ma mwenendi na niwe ngona newe ola ndona kwitia
mwaka usu twathi yani kibila cha ugavana. Aha, na indi wone bo senior point nondo enendi engemeterere kuwa kibila kila weta ni senator hii ni governor ni MP na siono edwa wethesia na indi mwendo musesia kalivo ke lunguni twinake cha thambaloka na ula yuatangasa kana enamea mafuti kibila cha ugavana ba county ni ya Masa. Kuna tuyambia nenda tuambie ovano maondoni meoko ni Utongoi kwa ndo inge makulalia wo Utongoi museo ni mokwana na kuchatha tawikalete ovo Utongoi no muno atwa twelesa ni wonete mathina ala methe tumekumbela mwenendi kwena na Utongoi museo ni wiva. Utongoi museo twasi ni Utongoi wa mundu ukumukia ngai mundu ukwika maundu ala ma watu mwa akeke ni mwenendi na ukulika na mathina ma mwenendi ti mundu ukenga mwenendi ti mundu wina wendi ti mundu ukwiyendea muno we mwene akwate kana atetheke na yulwa nulo mutumite we wa uthukumika na Utongoi ni kulilikana mathina ma mwenendi kwambatanja maisha ma ula wa unenga weosu wa umuthukumia tusa kwa andu mathima kama nenji maisha maitu kwisila kwa koti witu la tumetie kila mwenendi no iba koti silikalini kila mwenendi kiwango kila wiba ila wa munu wesla leloni wa muta mangali wathi wengi wekia mbesa pembesa otila wasita wasia koti koti uno wesa ukubikia utethie kwisila mbesa ila silikali nene yenenga silikali ya muti huko kana devolved government county government mbesa ino siuka otethia mwenendi kwa kuseubia mawithio lukomaitu environment kwa kuseubia infrastructure ndani malelo kwa kuseubia kana kwikia ndo hospitali na kuandika daktari competent with the mwenendi awaya bandu ethani konani ya mwala ethani konani ya kwa chumbo ni wathi sibitali laiba kubina ethi apenda wanapenda daktari tuma manathina wake na kamuita malino ya wani silikali yoka silikali ni situ nitukwenda thithia and honest nitukwenda ila tambia kwiwa yune binda ya kumanda ambulance ya ukwa awau ambulance siuwe nzeo itona upikia mwenendi itona umutethia itona kubika kila bandu sikethe si nini ile ukomana sikanoe kundu kumwe kana sithe si nthuku undu itamine matuku ikatethia mwenendi nitukwenda process isu ya kuprocure sindu sia kutethia mwenendi ethani lami wa ukikia leluni ethani kakoto ethani mapia mwako ethani ni lelo tu kwa kana ndubu itu twana bandu withia mbesa sia mwenendi sia tumikanesa mwenendi akwate value for money kuhusu ni Utongoi museo ku make sure kana kindu chonde kila kindu kwa mwenendi ni cha mubikia nesa ekango kulio oikulio bwana chatha no elesi Utongoi museo wasisia Utongoi la withi tovo ile mbetani utokamba county no ya Masa kuvala kwenda kibila cha governor no vethi no Utongoi museo kana vethi to na mianya ila ito loopholes then Utongoi la withi tovo ndienda muno kuetea mundu ngi undu uthukumite indi nasia nyemwe ngakwata mwanosu no thukumanga nesanga bewa Utongoi no withi kula utona no withi mundu atatete athukume lakini ayibalu kuna andu ala wosete ayinenga we andu matailite kana anenga mundu we ayula ni umwatia ona ka wathukumia mwene ndenesa we management wenda kusisia ula wanenga we ula wantuma pandu akathukume ula wa mulekalilia na nene ndalama usamamo so kindu we se we tha ukwatene kwa kubisini ta governor kethia nduma na ula wala mine kila miata ula wandikiuka no tonie tawaka ni bikie hospitali maweasu udelegate to kanengandu ona biblia ya sia mose ni weiwe ila wibikia kuona mawea maingiba winenga kumako mautethesia delegate governor delegate wia neto ni governor museo with monitoring na supervision na ukuelewa ni mathi na mamwenendi with ila wezo utembea bandu tamwala ni wakulia mwaitu ya nyumba yake ni bikie kinakila na atumanie ndakethe akwatene kana ekwasa eulu ivory tower with ndo mana mathina ma mwenendi na ndesa ubikako anengandu ya nukulwa nikumana kana mathukumie na andu aende maikwata opportunity loophole ya kumismanage kila mane wameke kusakwa andu mau kutethesia ni critical muno kusakwa andu asiome mukia ngai andu honest methe silikalini yaku methe mai utethesia ku implement policies yaku
methe mai kutethesia ku thukumithia mbesa ya serikali ni critical na zino bethe loophole nene ukethia mali mbingi ya mwene nthi ithi kundu kutailite uithio yethia mundu ekuya nanje kwite ya mazaku ne wanendeka nundu no ya milioni 5 wa kwikia lelosu no nitungie kwa alama unenga ya milioni 1 kuno mpaka materials niwe mathuku nikenda ni anyembeza cia unenga ndo asu ku tuyasia twenda ku declare war on corruption serikalini withie sindu cia mwene nthi yo tumeonai sindu cia mwene nthi yo thikula kutailite na alama iku mayose watwa na pethe wa mundu wa muthembosu withi andu munenga wia itukwenda andu mena record nzio serikalini itukwenda winenga CS kana andu ala me uthukuma na kuya umavetu make sure andu a name thame honest andu a mena integrity andu a ti corrupt andu a maina criminal cases pending in court cia kuya andu a maya kijob kuzawia kula maino ndo akwetha maingi andu a mayale ya sukuru ndo akwetha maingi ndile no yuko mazobe ni ndo wana ndo na nana itukwenda tuanie ndo mundu na ndu ciake na uthukumi wa andu andu menda uthukuma na andu competent andu honest ama umukiangai kuone tukwasia nundu ni ala twese mathina ma mwene nthi ala twese thina wa mwaitu ula maybe pala umete wese kana wasomie utena ya tu mwako manu mbane aneki ni woni muya muka kindu choya kwacha muka iskulu mutaite ni wokie numba wethe nyaku aendie kumanda molio moya sa monza na wa mwatu kana mwendio boya kwa mutui liwa wiyo palanzo cia kusienziwe ni wese andu ala wenie namo etha senziyo masaku ni wese nesa kana pala wenie kisioni chu ala mauthi ulukite mathina la wenie namo timu ndo ukioto ya yewe ilobi aenda Dubai atinda kuna ya ulukandekeza sio ndi mwene ndi wa masaku sindu ila isi akwesila kulu ndo usienda enda maisha make ba yandi mambate enda thinola wa twethiwe na wotu yana no tio seo withie umundi ni asia ni America ni Germany lakini wathi withia inyakwa komoila numba walekilane mbili kana wako maana nguku ainzomethia na umie musie no lo ni musinathi kala ilobi tenda mundu wezi mathinasu ma andu asu meba yandi ama ambatanje withi ni mewe na maisha mo mekaba withi mwitu thani muku ayuko tutia ni wa enjoy maisha onake ni wetha na TV kwake ni wona sola kwake ni wetha akiubo kupicha mpele kibakubi kwake ndio uthikuta kiune ngoyondo mutamu isoma ndikwelewa vo ku mundu ene ndino manyuve mutongo imusio ta governor kwangelekanyo na indi nake governor wese ithi alama mwithi ululukite ni mothina ni momo mutunga netina we ena meama ko ivasa indi alama mwithi ululukite ni momo mutunga netina ko ni tuko joke tumitu kwasia ila mundu kuthosia policy yake kana ila mundu kwasia nasa kuangeka no sio usisi alama muthi ukite maili ata ndakethe na ndo grid muno muthi ukite matapona matono mwana ngani sio uya kana ketho imatumia tangent kumatuma makoya na kunitha no kwifanya ubundini usaithi ya maita mengi atongo imaiti vila ni mathana asia ndu mbingi ngamwikia kivu ngamutemea lelo ngamwikia shawa ngamwakia lelo wake sebeni sindu mbingi ikulia kwa yukavano bwana Chatha kila ukona utonya ikakivathukanyo na utongo la withito vo na atongo ala methito vo na ala methito maiti vila kila we mwene ukwigwa utona ikakivathukanyo kaja ba kana muka convince mwene ndo amasako akasia kethia iva kweli Chatha mbalo kavano kino ni chongo kwatia nondu wacho nondu sino mbingi siala na wano ila tu 2017 mayatha na kino 2022 okiu nicho ikakibatoka yeri ni si pethi na wa andu masiasa kwitha mema ukengana mema yobungu mema kunena kindu mateika na matabangite kwika lakini nienda mwene nthi wa masaku atatena kwa ye ningumashwa kana nienda miaka 5 ya mbe ni mathukumende ubenda kindu ni make sure kila mundu ni weaniwa manza kuinginde kwicha kibila mwaka twathi wa 2027 utobe na kindu ezina yani nenda no nithukume ni honest ni diligent nilikene mathinala ma mwene nthi na thanie ni umia mathinala na thanie ni matethia mambatange ila tukwasia itukwenda soko sito iseuve ila tukwasia tukwenda maisha ma andu ma nthi mokile twenda withie mwaitula wa kethali wake ba sokoni pa yanthi na atwa sokoni wa yangu kwake atwa sokoni baka atwa matumbi mundu amboda boda na kinyosi ukuthukuma ba yanthi ni watethio ni serikali ambatange andu azu nienda umanenga miaka 5 tema ambatange she maisha
mpaka withia ila ingi ni measia ni mutongoi wa ina bata wa utethia andu mama saku na kibila kia ilokene waingi ona atetitie ona atauko tuboya mtu ndisi uthukumi wake ni mea kibila cha governor tio ndo mwana kibila cha muyumbe kana senate azuna ateti na no mauta kila menda anything no mau kenga lakini governor tuenda mundu honest na diligent ndo kibila cha manager mundu ku manage resources situ tenda muki wangai tenda mundu ulikene mathina ma mwene ndi atenda mundu twese no atethia ona mana pateke ndo kwenda twese kana uketha utaya ni kanisani uketha utamukiangai ni ukengando lakini tuyasiaje tethukumen na kanisa na tunenge mawia maitu andwala meumukiangai andwala matono twashua honestly mali kapau ni meutethia wiyosu malikene mathina maitu na nikenda uniwe kibila kiingi niwele uthukumaneza tio miaka 5 nikenda uone kwa thukumana yuka mitango ni chenda miaka mingi ndio chenda miaka 5 ni anthukumaneza nikenda withi ila ingi mwene ndi ndikatha thina mwingi wa matabia ninyo na ndona ikata nicho kitumazwa ateti amu nondo no amweti onthe makenga mwene ndi nondo kana methe ame mu convince se yani mali kavo na anwezi mwene ndi bekinu kenga nacho kitwa mbesa achuni nichonete muno kavinda ka campaign mutongo ya ithi aimando mbesa ayoka ni wa mwathie sindu kauta kumwika ile omwika indi oka ingi nondo ni mwaka na mbesa aiviki yana kwithwa ai convince mwene ndi na ai mutongo ngipilani wasisia na wathima na tone totongo ila withi topo na wikalito onde lembete wakamba vitu kwa miaka mbingi no kono tongo ni chao muno kitumazwa atongo yano makenge nende ni kwatia mwene ndi ni tasai urono tuma o mundu endewe ne kwibitha nundu wetia mulo kukwite kibila etha mundu ekya nandike nenge wiwa yanga uthukume assume nula mwana waku wendi omandawia na imagine alika kambunini ta mastermind kana super form etiwia na yambe ya kwitwa mbesa ekakwitia mundu wa siasa mbesa au nenge nundu au nenga ni mwaibana ni mwaminana wando ma siasa mayana atuna deni nundu pethiwe tabia su ya kwitia mundu wa mbesa wa siasa mbesa mbe ketha mwene ndi noelewa kana ki uniwia tu nengane atenda mundu honest manenga mundu la utauthia imaonga manenga mundu la utauthia nundu ulo hakuonga imwaminana ono ukamwate wakati usini kwake withie ndumuona na ndena sasa ukuona ona simundeosa nundu mwaminanie indi ukamanda kana uyo wenda mundu diligent na kani manthe katika list ya alama ongamete ni wala diligent na honest no onatha nde unonga ni munenge uya ila sasa situ sibikazi kula siasa sia ndile ingi sia ende yesi bika withie kila mundu no kuelewa kana one uya na tunengoloto na tutokulia atunengaki niwo maisha maitu membe ya kumesia kapa ni ongo ya ndo mama sakui ndiye ndo maonga akindu nienda mwene ndi wa masaku munenge kibila ki tuthukumenenu tuzobindi jitu ndi mwatha kindu cha umoga na cha umunenga indi mwanenga uyo tukathukuma withie kila mundu ni wasia mbaluka ni manager museo wa county jitu ya Masaku na aende Ndi mwendo musisi akethani ndi watonyelela twendeni wa kilungu cha amukani Utongoi Na Uteti na twinake Mutongoi ula uyumite na akathana ena miama kutekevela cha governor ndene wa county ya Masaku ni wakili chatha mbaluka ni twende no nene na kekethwa wine kulio wina woni yulu wakila twende na kunena ni savandeni wa studio isilavaya mutandaoni wa Facebook ni Utongoi TV mutandaoni wa YouTube tuyovotu live ni Utongoi TV official na indi namba yotumani mukuvi kana SMS vatendivi ni ili 395 ili 395 tumatumani wa kuvau undavyo wetawata na umeteva na ikulu yaku kana woni waku na oingi tawe mwene ndene no nenga mwanya ufikie na kuongelesia kana kututavya kisio kila umete idho ni ward MCA waku athukumite hata maundu ala waku athi nuyanisi MP waku nake otawo athukumangite hata senator atongwela wanvia ondenginya governor onake athukumangite hata lirikana ni Utongoi Na Uteti tuisia maundu ma Utongoi tuisia maundu ma Uteti tuisia maundu ma maende onde ndeni wa kilungu ni kiku ende na kunena na itu kwisira ili 395 na motumani menyu ni ngoma soma ondatika mbotho siukire ndisio kwaku bwana Chatha nenda tulike babe mundu wa muika wesa ithia aingine matietu etina na mundu wa muika yasia
ena mathina maingi muno muno maundu meokonia uya maundu mama uya yasia ndiye uyani ya mwikingi mai uyani na ndi saidi atongwe ni mategeretwa advantage na andu mamwika nondu ni mezi andu mamwika ni mwingi ni mwe energetic ni mwe na vina ni mwe otumi wa kuthi era ni campaign wena sio bandu andu mamwika ni mwe kuiva tupesa tunyi saidi ni mwe kata mobilize andu mundu wa mwika mundu mutongwe wa kwa sakivela ula mundu wa mwika ati ula we saidi ya mundu su ondo chama wasya aiko nazi we saidi andu osa wa office ndu muona muvango waku kwa mundu wa mwika auloko seisi umundi muno wa county ya Masaku na bala ukwenda kivela ni wiva andu mamwika nitukwasya nitukwelewa ni mathina ala mena andu ala mekuyana idunisi nitutwaze na skulu ikasoma ikamina ikakwata mathangu maseo lakini withio ya mundu kindu chambe kila mundu tukomana ilobite imanda uya tienda tutazovye county ito ya Masaku twazovye infrastructure ya kanesa to attract investors with the mabiasala na makambuni na factories ndio bingwa Masaku liba kubina ilobi kuthi ilobi tiba salelo sienzio kute jam sina nenesa ni dia muindi ndena thina kwikia we wake Masaku ndo kulilobi kwa katiwe ya mwingi makambuni ama kwa Masaku ni ututethia itu kwenda mwana osio yumasukulu tumande internship program ya county government ikuiba siana miaka ili internship training ya experience maofisi ma county government miaive with kana kayo Masaku kakamande uyanza wa Masaku kena balwa musio wa recommendation kuma county government na miaka ya mbele kakwata experience nzio kai ko kule experience pa yanza ungaleketi community college kata bandu ka ndu wa kule mundu experience na ndo amunenga mwana wa kwata experience ndio itho imutethia itu kwenda muika witu tumande kila ward either na vocational training college ndo skills methe na skills nzeo andu maitu with kana kamina form 4 ndakaina the university nikethe vocational training college kila ward nzeo ikunewa ndaiya ikundisia inandu staffed na trainers nesa with them ndo ma skills nzeo athia kwata we thane ewa kwata Masaku ezitu companies ya sia mundu sine trained nesa yatha kwata ilobi ona companies ne kwasi andu ma trainiwe ekalakala training institute na ndo methame oiku osaina andike kwa wingi nitukwenda to staff vocational training institute situ nesa with the sina trainers meunenga sina skills with the nisi ku attract employers kila bandu siathi umondi ndiandika mawakili pe university mosa ukethia wosa mundu waizo ndo kuthukuma ndumiosa lawyer ndo andika lawyer kuma university swingi ndo no is training ya ndo atinzio ndo mana lama ma India withia niwisi kana kaendie Kenyatta ka University of Nairobi kana nikasomethie kaketha na skills twenda Masaku ilu twithe na training institute sina staffing zeo and mena skills meku impart skills on our youth ukethia youth suma simpye nesa siathiwe yani na uwe abandu wa matuma makamanda we matena palua county government ina resource mbeanu na maofisi mbeanu ikwike andu makuma kwasa yelo create miane sio kananga youth situ mayouth maitu maketha me uyani county ni ya Masaku miaka yo ya mbele etha mundu kundu kumanza etha skills yake nisio munenga mwana kathukumenza wa Masaku aithina balwa museo wa recommendation with the ndo need you kulu experience au mitaba trained nesa ito kwenda muikosu to encourage peda funds mbeanu tumande rotational kit ya andu mamwika kukoba maka invest ukethia mundu no kubundi wa biasala munini nundu miaka yokete andu maketha maya biasala kuandikana kuku kathela na company sio tuandikia siana no siando mambeye na company mbingi siambewa na kwa salon tene tunatwa tuteta ito ukamba kuwa si maitu aingi onakaume akili sia biasala maya mekebza nundu maya makwata loan kula kuita ito ta central ni manenga wa corporations ta AFC ikama kombo area ADC kwa Rift Valley makama kombo area mbesa makambe mawia aingi ma isionizu mwakili ni loan sia corporations masobwene serikali ibinda serikali sia mwina Kenyatta okani masobisi AFC ate ndo ma central umundi loan makita ku rate wa off ona mayiba ukamba tina institution yokutethia kunenga sima itumbeza ntina taito oyu ituko na tumande program na tu partner na banks sembe utethia ndo metulame na mena titles mone kali mko tembeza investment na endi muika tuimanda undu
manewa unsecured loans makambia biasala nino thani cia boda boda thani cia biasala cia inyosi saloon with mundu muka ano training ya kusuka ndo nindi kuandikwa bandu tunathia kanengene kibande chake details yake akanewa loan unsecured thani angi 20 kana 30 kana jana akabingwa saloon akaendea kwe kundu kwingi ngona mundu ayuma pandu paasa athi kilomita 20 akamande saloon yale kuthai katika village level kada mesisu itake estima kada soko sonde tuikite estima tukamodernize markets with their paisoko itena saloon kinyozi imone ke yandika ando mambo boda makadha nando mena mbele sio makuwa kada kila mundu ilimana to improve the small investor ba yande na to encourage business inini sisi tuandikeze na situ sio school na nisio mwitu alama tano kwati mwingi meambia maya siana neto kwenda with andu asu maambia tupisa tutu nini maikuiba koti maikuitwa koti mwingi with ni memwa ni biasala nundu kwati wake uko slingi maneli maatu kwa muthenya anewe mwana break ya miaka likana 3 atakuiba koti nikenda ambombe ni biasala wake alama kwa kuinvest kumanza tumaulangile levy na permit entry requirements with the koti witu masaku timu ingi nikenda to attract investors matu andike mwana mbingi na andwa ingi mweka witu ba masako andu asu ila meambia ubukuma meambia kuiba koti na tuyukile kuno uchumi witu twisia kaunti situ na ndeitu ya Kenya onde kwa jumla wasia mwana twisia kaunti ya masako na isu ingi sionde wasisia wona mundu wa mwika no kwetwe nesa ni utongo yola kwivo kana beno vungulu ndiku ya ni makwetu nesa no betheo like daiso efforts no betheo efforts ya kuma support lakini ti comprehensive tu kwenda kindu kyobikia mwene ndikila kona with the kindu kiba masaku pia ke matu ke mwala ke adhiriva ke balabandu nini si leaders have localized arrangements sia kila mundu wala wikutethesia ndo alama lakini itu kwenda comprehensive policy ya county government with mundu amwika wonde amina sukulu kithioko ndalane kanaba ni wisikie na ni registered ni wisikie aumabu tailo twabana ila serikali kwasia ni kwenda 100% transition ku secondary ile tuenda 100% transition ku secondary kulika colleges na universities with by mundu nati wa mana by mundu nathi ndethia by mundu nathi umanda we amesi siana situ seko tukana situ ka thukuma nomba ko ilobi kwa indi nondo ciondo ngisieka na yona mundu matethi mamina form 4 itukwenda ndo mamina form 4 maps obe wene serikali aya nende mwendo musia cia twende ni wakilungu na nikuyendie kutie tina nenda tutambani oyimwe nikendo ise na kwingale kwena itutwingale kwe ni twatambanya na kuna wiku kwesela thini wa mutandao wa Facebook ni Utongoi TV na thini wa mutandao wa Twitter ni @Utongoi TV ke @Erastus kithoku na namba utumani mukuvi na kwa vainde vi wetuma utumani vatende vi kana ni free ilaitwa free na watume SMS yaku ni kuvika nenda kwa mbosi ya utumani ele atatu na ni ukuletie aweta oyimwe nende ta wanyuvanie mutongolo wanyuvie either ni MCA either ni mumbunge either ni senator either ni governor wasisi wathukumi ndini wa kuona wilanja ata nondo kilungu ni Utongoi na maundu moteti na maundu ma maendeleo kwandavye wona kuilanja ata na ndi uno eta wa Mohamed Laste asema Utongoi osu no kumanya kiki ta Utongoi osu akuya no manya kiki ta Utongoi eta Mohamed Lasti na ndi ungi eta wa Cornelius Kimboi asiasalimia chadha sana no akethwa muno ni Cornelius na inge Jeremia Mutwana yake Jeremia Mutwa Paul asia watching live from Mombasa Njomfu ni muvia muno Vera Motindi na kuina kuona ndi ni wakethwa muno ni Joseph Musafi asia tuned kabisa ingale kosia Nairobi pipeline na nienda kwa mbosi cia motomani ma ile itatu kenda imwe itano ile itatu kenda imwe itano ni sisi mwansi ata nako otumani oso vainde vi watuma otumani waku vai besa utilwa yaku simone ona watuma nikendo manye wasa simu yaku ile tena besa na ituma SMS yesu ya 23915 no kona yoka ona vatende vi kane sisi motomani vano ni sisi moya sia ata ono asia nyinyi James Ndonda kuma Kinyambu mutangasi Joel muya Yesu ni hata iwende tosia Joel ni nzio na si na thayo kwande wewe wende tosia kuninzio muno
ni mundu James aya nake uno yase Utongoi TV mutukwete nesa kethi ambaluka anena nesa na newata mukei wa ngai aende ou ni Agnes kuma matungulu tienda Utongoi ukukia ngai nondo ngai ni mwaki uisa na ende ongea yasia nye ni Alfred Mutinda kuma wai yake cha Katumbu Mboni lelo kuukitu ni muthuku muno nende ucio asiangaleko cia Mboni lelo ni muthuku muno ngaleko icio ni kwati Utongoi ngaleko icio ni maitha maisisia nake ungi etwa Mutie kuma Kathiani MP witu sawa na loa kaya wakani ward Dr. Cosmas Kieti toi mulecha Mutie kuma Mboni betwa Mboni na ingaleko cia Kathiani asiwaze wa maendeleza osima mahina thina wi vandu na indi mbaluka nenda nokona kwa otondo ni kuletie mwenende Utongoi wasisia ona akuni wanyivanie na bala umite be Utongoi ebe vandu masakwetwe ebe vandu masakwetwe ne mwenende mathukume yes na moya masako yo mathukume ita wi mwenende na kwa zio Utongoi kisione wilanjata kila mtu na utatete ndienda kwazia kanape mundu thukumite naye lakini kila kibo wikoweta kila kibo better can be done no tuthukumenezanga ko thukumi ubikire kiwango kila kienete indi ndo bika bala mwene ndio kwenda apikwene kila kindu nondo waisia twina mbinge zito ndatikane CMU thizukulu nondo aidha kwa vizi kana kwetha zima tena bina na wakulia ayumbe alame na kiti cha kufinance alame meuthi sukulu maikwa ayene itumini mbesa kana mbesa nithilile ko ne to kwenda budgetary allocations mbianu ya ku prioritize projects ukethia ethane mbesa siku sia serikali siosa mapata alame ko ikamboteria su ikamina ti kunenga na mbesa ukethia sina ni sia sula sina atedia sina abikia mwene ndinesa tuenda kila mundu alikana ila we Utongoi-ini ethane thina wosa atethia amine thina okay aya baba yes i allocation ndisi kana no teti utebo ukamba kana ni serikali itenda kutukilia lakinye wonara kwisio sio newa financing nesa ukethia western ni kwekwa 40 billion 20 billion na hiyo ukamba struggle na millions wona Utongoi ukamba ni muthuku ukamba tita priority ito ni kumeke kisio kitu priority na tuambia na ithia kwamba kimeke priority Utongoi wakulo ibakubina akulosa kuite mwe ameke kisio chake priority nikienda ukamba wizo tuka priority international league aya babe mundu ibano eta wa Simon Kaleli mwa mukata ni Simon Kaleli kuma masaku no ni kulia mbaluka aiko tukenga atutavie mitatala ya kwikia makambuni na mwaka 5 mithelu atuiteva na egita hata kondo wa kutethia kizio jage ni kwatia nundu ndimo sakwe ndikano nete modese kaunesa ndimo sakwe nundu ndimo sakwe na ndina ndiunga men tinye implement policy kangu za policy ndio ndo nizieta bala lakini nebe kwendeka policy nzeo sia ku attract investors wendeka okuzoya policy with the investors mo kama saku mati scared na wisobya mebango ya transparency with the mondwewa wathima sako wa place application ne ku process when ya approve utpatende ka kickback ko nese thinola matatika ne webo ne kwetha maitume wandu make wa itoni application yaku lakini munene endaki kana tuendaki nikenda kuja through twenda investors seke kwetha si defraudwa twenda corruption ithele masako with the investors si ukia masako yes aya Cynthia Joseph ya sia Utongoi musio Joel Chathamba loka wese maendeleo VDJ Jabidi KE maziro ama Facebook netha memomo asia nasikia akona 2 point asia uzwe wina 2 point aya Franco Kase nzoi asia mwa witu ndimuona uzwe asia Utongoi wonda muona kwa kaingu tutabie nipa ni Utongoi wivana ni waba uzwe utamuona au mboke ethane wa mwathi kumuthuko mailo muthukuma na umbuke uka Franco Kase nzoi watutabie ingi mula nake asia kuma kuweni county Kilome constituency muka Kitaingo ward ni tuonete uthukumi musio MCA Honorable Joseph Mwema ni muthukumi haya ozo asia ngale kwesi kwa thukumete nesa no sio muno
Steven Musimba mwandiko yasia ona ndi mwezinye ozu yasia we ona ndese ndese Mutongoi wake weba ya ekatuke bano ono nake yasia Mutongoi osu na mawoni salimia chatha muno wewe ina mawoni ne wani okethie muno ne mosia isia osu na ende ndisisanga ko ya SMS ile 395 ile 395 na kwa tumani vuva inde vi ona watu masiana hata nesiumbikia uno yasia chatha atumitwe ningai by Leonard Musao yasia atumitwe ningai George ekalakala kura yangu nakupa no eduke siaso azuna Mutongoi TV Mutongoi osu sawa ngaya mwathime osunda nawe teta bata asante kwanga inose aya ni mathaka kuma kalamba kithioko kethi ambalo kamuno Utongoi ende alamo konia mbalo kazi mweke yumo konia oinde sawa za na mama konia ande oza ninye ngoza simu ninye ngoza SMS kana so otomani ono wiva ni mathaka kuma kalamba kithioko kethi ambalo kamuno Utongoi Timosio muno wa sisa MP mwalio hakuna kitu amefanya afadhali MCA uzino angale kwa sia masinga ende ni woni wa mwene ndi ti woni wa Erastus kana woni wa Mutongoi TV ni mwene ndi ukuheta undo kwilie ngale kwa sia kisioni Mutongoi TV ni yuni safari kuma kitui kavisoni kwa Mutongoi osu sawa ngaya mwathime usino ana ku kitui kavisoni bandu basamuno na indi asya ngaya kwathime sanu kuma kwa ndola tavya governor Otoi witu ndwe project yoyote ya ithiwa kuma nthi yombwa na twi itinavyu tinda ineza uno pani pa ndunaweta ni pawe ndunaweta ni pastano sano kuma kwa ndula okay na ndi ni wate governor ni wewa utumani usuni wafika kwa governor Mutongoi TV kethi ambalo kana imwe ndeto siake ni nziovyu kethiwa andu kethiwa andu nimamukwata kwoko niona notonya kwika andu oundo okay ni Joshua Kalali kuma Kwale county no twambatange kuma balatu yes osu atomotomani kuma Kwale county ni ya Kwale ende na kwelo la Mutongoi TV nondo tuvigeta kona sionde nita Samuel Kaloki kuma kwa Mwau Masaku ni kulia Mutongoi osu kau tuya wa kuma tene na yona kwa hivyo ndoka twasa kwa tutakibuna muongo tukakuki ata ngwaje sema katele kata me mabindo Utongoi masako ya ndwange yumo tabeyu asiye Atongoi manena ata kumata mibetwe na inde mani kwa maithe ndoka nicho kitu mtu kwasia andu make ndo tungea andu matwe system mne andu me katika system na andu mande kwitha ne umwe katika alama yananga isio situ mundu usakwitwe mundu asakuiwe usyo ambao thumusia nenga weyo mundu imbya ndu timbya ni tutangane sanga nundu nisisepe une indi mundu asakuiwe mundu ekie mundu athukumie mundu akuie mundu family yake aminie umini rosomethia ndena mathina ma mwene nthi nundu endete kutaya endete kuthumwa enda mbese kise uthi kwikala asio America itu kwenda mundu wina ciana ciake cibasi usoma sisi mathina ma kisomo wina ciana ciake ciendo mantha wia wina ciana ciake ni ciitha cilika mubisini manthe we kulia wia ucu no ace ubanje nthino ekautu ya mundu ni mukuu na ciana nene na andu aima na ni wenda utongoezi mantha mundu amwika wako kumana mathina mako mundu ese mathina ma mwene nthi na uthini ya inthi nake nundu nake no kusomethia taku na enda mwikwenda wia taku na weza hivi ya ondo wazi ando mapendo watana mayosa twazi yani ando mpya weza hivi ya ni sawa no walika fresh ni ndo yambe walika ndo walika boto mina miaka ile tatu ni wa mundu ni byo ni wo lwanikala watu ni jitu kwenda tukwasia mundu si record yake no kumukenga ikande umukenga ni mundu honest ka ti mundu honest ni mundu ina makoni mamwate ma corruption asikatewa akwatwa akasikatewa kuya kana sindu cia ulusani integrity commission ya mundu azima mundu acha mudemboso usisi record ya mundu yes kana ne somange motumani miano ndo bano ndo motumani ni maingi piu mogete koka kwa mokolie chatha ni muti wiva na muti osu akeka andu maulusani metho ni sawa dina kuelewa wete sitwa chathe mini ya miti lakini na kwa netwe sitwa ya mundu waipo kuitwa musi kunu ni seto mundu tumusweta weta wo ni kwate no ndisiyeto mete kumbe chatha ulo motu wa chatha okay ninye Juliana Muthini kuma Nyeri chatha ndeto ciake ni nzio
Asia ndeto siaku ni nzio muno naindi ungibano asia Mutongoi TV tavya atongoi ati Mutongoi ni meko tikunena iwasa kuwa waileka yes aya kethia mbaluka muno atavye governor aumile ku Ndovoini ni Motiso thanda mwana miaka 10 ndemona hiyo ndemona kama mina ni veo na evinda Mutongoi TV ni uni safari kuma kitwika visoni atongoi mako kwitu ni mako mieto mbene ya kabisoni atongoi mako mieto ozune uni safari aya nikuyone woni wa mwene ndi nguye ba twene na atu ithioka pesa ithia na kumwene ndi tono nga mwanya pia wesa ithia ni wanena naso matukuli makuli na ndi chade bano ko iketha wene kulyo kwake no vike na kumugulia na wetu tabia Mutongoi wako lwa kuthukuma ange twata kuona nengi moya matomie mbunge mathukume ana moya manengie we maya mwene mo muthukuma mamuthukumite hata kiwu ni menzie maize makwenza kiwu maize motema malelo maundu maingi maize maka ndakitali sibitali that is ni makie tutavye na wena na kwesela ili 395 Facebook ni Mutongoi TV nake uno asiati ni kusia isi live ku Utongomeni ward twina vata wa Utongoi musio ta osu munene ya kwethi wa ku kwitu malelo timasio sibitali siena ndawa na mbesa sia amuika toimanya ondo itumika kwa Utongoi wa Ngomeni ward Mwinge North Kitui County ndutethia ti enende ninye Steven wa Kavate masa kuoneneza ilangi masa kuoneneza tiko neza kuoneneza lazima tumani loto no matavya haya naindi ongivano asiati nikavaluku kuma Kitui County niwo Erastus Anjedas sia atongoi onthe va Kenya sithia wa sie sawa indi ikulyo ni kwi leader musio Kenya nundu monthe va ni ambanga mwika nanzonge please uswe kulebe atongoi ya sio Kenya ibe atongoi ya sio na thina ni undu masa kuwa ila mothi munewe andu atano kana andu muonza pandu ba kusisia mundu we mwene kana mutonge kana no utethia kana na wendi kana ngo ya utethia uithiosa kwa mundu la wikie kwetewe we wanenga nyata kwa lotalono we utu kwenda sa kwa yusu kana withi uyasia nenda mbesa newe ngiliuma kana ngilile nkunekula na ndio kuna mundu ndaya kendo chake nundu ndikomania ndu on mbesa masako yes makatwika mekunea mundu loko manenga mbesa makomanwe no sima ingunea ko ndu itha wasa kwa Mutongoi wasa kwa mundu wa ukitoko bena nundu wa mwa exchange mbesa siaku na maisha mako maone ko andu maitu maiko kwanya maisha mo na mbesa nini maike kwa lote lwandu nandu we mundu ndo we na wina akili sisia andu ala maungamite sakwa mundu wina ngo ya utethia na wisi wiolando thukumane wiba ndokaza kwa mundu ndo akutha wa lote la wewa twendoza kuoya nundu ethi uthukumosu wa molota ndokaza kwa mundu akutha no unenga silingi maana 5 kana maneli polling day no ithio kunyo sundu no unenga mbesa izo mwatane sia wana simu akunda koza ni kwate mwene ndene wewa kiu aya vama kule nakwa ni maingi na mautumani maingi enende masia isi muno ni kule Mutongoi niki makenga enende ila mekwite ivila na makwata mayolwa ni musimi ni kamutonga kalama ni watikiwe tunene ye ine binda ya umabindwa asumeka aya ni kwatia weta we mwenende itho obingukite metho onyuva ni nukite mwaka ni usitwendete wangilila miongoli na ile ila makuko campaign ni moto atha sindu na utabia neza ni moto atha sindu na Mutongoi ula wanyuvie atona kwitha athukumite inde ayuka na mbesa nondo kwina thina wa mbesa ayuka na silingi ya na imwe ayikunenga ayiwe ase asino unenge mbesa ya kwa sukali au kenge thiva umo nenge kula ingi athimi yake ingi 5 na muka kuna asimu ko umwe yase Atongoi mitu methukumite ko ithi wi mwi metho muno mubingukite metho ta mwe enendi peki nukitwa Utongoi na Utongoi umwe ni Utongoi na niwo muno we na Atongoi maitu Mutongoi usu niwe uwetetwe ni Ken wa Maria Ozea kule hani wa tunikeni wa Maria wapi ni tuika ni muno ne bata na mundu na talent by the not ne kimbe cha talent no so support talents no tonene kino ka talent wabaine kana mbo soma motomania ko uke une nitonene wafanini ni antu mwensi kana MC ya wokete ndalani ward tavya Mutongoi chatha kula nesi yake alafu uyumwe ni gwendo mona haya nake uno asiati
Utongoi TV kedi ambalo kano umwea ni wikite nesata Utongoi MCA wa kwitu ni wakomie enda tutethasia nenzoma wa yia ni kwa ndolo masinga usiazi MCA waonda matethasia na nengi nyucho nyumu mukama nondo mukwika twabika 2022 na no nivo twangi nengi mukasa kwa na we metho first say I to Mwes how we pray that once he is elected, he will perform like he is saying. Youth are suffering and you know Mwes ni Patrick kutoka Kikumene. Usiaje amumamwe kanime kitata. Nimekweti muno kutethi ni semendo tethio. Haitu ise muno kana ingi memesima ina uya na mena mathangu. Yes. That's very sad. Mutangasi kethia mbalo kamuno na we mutabia 2022 twinake muno ni William Nzioki ni Kavenge musingi ovau kwaku. Asante. Ngalokosea muzizu. Pero akavenge kana kavenge. Aya. Nibuto ya nete. Utongoi TV nzomo usuni Utongoi indi thina wa mukamba asasia mbesa na chama. Thina nozu. Yes. Thina witha uzu. Nundu chama kwa kikoroleke kwe yue nyindindo na ngania na ndana ngi ticket kundonza kwe. Ona ndombenda. No lazima ithio. Chutiki sio. We lazima ithio nondo wa chama. Uyethe ai mundu ni wa class cha monza. Lakini nondo ya chamani fulani nondo ni weze ni amunene kuya na no lotilwe na munene osinto akathukuma weko netwa ele umana kubathukanya kukona kula sia kwetethia sia kutethia andu menza wa account ino tusisi tusawela kitutethia kila tuona kitwelekele tuikolotelwa andu nondo wolotelwa tukaziko ngule mendieko na ndukazo tukunya ni andu asu ni mayime atukuma ithukesia bano ni meri kuma kikema mboni mbaluka ena maendeo na itutavya na uitavya oninya na atumwa yu na uitavya kivaso mbasare tuisiona aya moyumbe wa mboni Erastus kivaso etawatakwa Erastus kivaso Erastus wewe wa mbasare hivi kemboni weza hivi anaende ni matetheka Utongoi ni kathe mayene na mukethia muno. Okay, nitwaketheka kane muvea Utongoi TV tumukwete nesa chatha we Utongoi ni Agnes kuma matungulu MCA witu twimona kwanya mwa okay kwanya okay bandu bangi Utongoi yungi ozwa abana kane mo kwanya ngaleko izu ende nona mautumani ni maingi byo nanenda saithi ya mwene ndi nake wase wa mwene ndi nimwe wika nondu twinene ya maundu mwa Utongoi no nginya na kutwaye mwene ndi ukavikia kutwelesya Utongoi wili ata no nginya twamulika ulota thukumite ndathukumite ulothukumite no thukumite kwa mukulie ngai amutethia kuma nanja masinga kana usi wandela akatwikia kiao ni mwilo kasovelo no beze ni ese kasovelo ndela ubenda na nikina kwa Utongoi manyi vuwe mali lo thukuma yozuniki ni ese project Utongoi imeanango na kumanda project la metonga 10 mbesa wathiwe the project ino na nengane mwakuyo bandika bakwata kickback nondu withe imbeza sionde uita moithi lenge kwenda mbeza nini nikenda itialilo ne mbingi nitukwenda enendi na project sia kutethia na kugilizio na infrastructure situ sina sio priority ku treka na kickbacks muno kuyothu kumi chatha loka muno ni Grace kuma mboni lelo witu ni muthuku kuma kale kuthikikima Utongoi maitu mayitha makweti o wa lelo usu lelo usu wethetwo muliketo muno ngaleko sia kikema na kuone mboni haya ando Utongoi mboni kwa Utongoi meku ene ndine mamusia yisi na ni mamulekete muno malelo imathini ti ando mboni Utongoi ala mwanyi vene mwene ndi na mwathana usobe malelo no ndi zilelo izizi akunia campaign waza lelo ngiwe ba makuene wetwa okia emali lelo usu ene ndi mateta oteta ngala wizi kwa Utongoi na nengi tyo 2022 kewa mwanza kwanga musobe lelo wa okia emali aya itha we metho ni stela kuma matungulu tala chatha ane na nesa kavawe kute gavana mutwa no ku point maondo mazio kula yakwa ngamunenga 2022 ni woni wake ozu ni stela joy we na mauta masio uka kalamba kithioko poli ututae ni Agnes kuma kalamba kithioko no bete mene ngui kalamba na yozu tumanisho ndo masako nene ala matembo mikama kila kinene mpaka ni ukabika gwo ituthikila bandu aya chatha we sawa alafu ni okulia ukakunia okula sia usumbe ni musembi kuma kikema mbone ando mambone mende nivyo tukwenda mundu ulikene wina ndino moko ni make myake 5 na kugianga ipia tuko aya gotea Joel na we mukulia kauni na kinengo cha wathi ndetheka ata
ni ndona wede sito ya kunesa okay wacha we maja bete tunene ucha kinengo ulo inengo wacha no kwata inengo itu kwenda muno ando maziwe talent sio ona skulu pala bondene chamni katika board ya skulu na secondary ndito ku sevia kiti na programs ya ku make sure moyo no discover their talents oneka ba utongoni oneka ba kwa governor kila skulu asime katika board na usami wa skulu sisi ana sito kwambia secondary form 2 mwambie kusi encourage I discover inengo sio nundu muno duniani talents nisiba muno andala masemba anda mathauka muvila andala meka maundu ma kimwe matha wa masindano na metha men my excel mena talent ni maibika muno ona kuya sumbi andwasu tumandhe inengo sio kula situ support county government no yaile kozo manozu ikasizia ika recognize neka reward ndola mena talents neka grow more talents kuma isione sionde kwa encourage competition kwa sio kila skulu kila location might we the best kila bandu we the best people in everything in every talent field ithai kusemba movela volleyball walking kila kindu chonde kisinda na duniani you withungulula uisokwata the best maka county level and also support with the more sukuma national leagues maka the Olympics and also mumele kisio kitu chokamba kina talent pingi sia kuambe okwina sia kutoa poems kusemba kuthoka mebela lakini they are not recognized na hii reward yawa na kwa tuisie encourage and by mundu motivated ku discover talent yake amame na inengo sia kuina nesa gospel secular and also county government imando ndi ma support na yambi ya location level kuitia the best in everything kuma kila school ya ne the best yo kema promote my national leagues nundu ando engi maitu makwame hapa divisional district county level nundu akwa financing ya kuthibumbe tuna ngendo chance cha ku spring mbe nikata talent yo discover we may have even enough Olympians in our families in our villages lakini mairi congress nundu maina mundu masukuma kuma mabika division level district level makaibumbe na ila mumie form 4 monundu mungai mundu nengo chaka nengo cha usemba cha uthauka nitawayewe nambe kala musi anyoki athuka kana anyozi kala athuka nundu akwitha recognize na ndio refine talent yake tutate atongo yonde balamwe recognize talents reward talents motivate alangi mambatange na maumilange nindu isio situ sina ndo inge maile kwitha me millionaires umundi talent sio recognize at national level na international level makaenda mpaka Olympics we have such inengo ikwatwe mbao ikwatwe itu yuko aya niona mautumani ko maingevete atwambie skulu itu tusomethia tu katika boards twambie ku motivate siana one way they toyeka the best one in debate the best one in everything ati recognize na reward itu motivate na timathungulula tungula na lasio tumasukuma national level we niona mautumani maingevyo naende masami tu na matunengi mngongo kabisa ana watu kuya tumasato nini lakini katumino kilelie ndo so mautumani umoni kenango nenga mwanyo nene ndeze kusia muthia atongo tuesia atongo itisa kwa manena au kabisa lakini mali kambunge mai vandeleka kwitu twasakuye kuma MCA kuthi governor monze makomyevyu metere 2022 moke matukengengi Muhammad last mukagenge kengi aya twasi matavye mundu masa kwa matenda kindu kwake mundu masa kwa matakite kwa lotelo mundu wezete atemwete ni mundu atewa usukuma ni mundu ndamaiya ingi mundu makati ndana yake indi mundu akora tutakuwa nitamwete uza kwa hiyo kana nengeki ni munengeki muitanesia usumuka mumanda muno lakini mundu wezete utemwete ni mundu ukukwelesya undu ukwika nombaka athukume wala wakwete nundu wese kula kana ingo apa uba ibangi mundu tekwetie eswa na mundu nukuthukuma na nota cheke tumi utongwe kwena utongwe muthuku andu mozo wanandu nerugezia nende undu moteta kundu kuingi kula mawe nundu maza kuiye chama mayanza kwa mundu maza banyuvanie nai na ni osio mavingo kemetho na kunyuvana ingi nesa yunona twabika muthia wa kilungu kitu na nionenga mwanya wese veke ndo tutananene ukiwa ukwenda kukunena na mwene ndi yulu utongwe ina maondo mauteti kumanya ni waku yuwa muthia nena na mwene ndi okay sawa kana si ene ndi mama saku ni asante ndo ama samenu
nesa ndo akwitha mweyo mesie na mwende na kwikala na mugo masako tigwa moyo masako yitu ye na mugo nitigwa moyo masako yitu yendeye itwika ni umwe katika isilanzeo cia kwikala pa Kenya ukethia ndu na thimbe toki ndu na umia ndu kwitu ni kundu kwe mugo indi nitukwenda maendeleo nitukwenda kila mundu ethe ekweto ndu mutethia kwa ni tukwasia serikali yitu ya county government imanenjiwe nesa ibikie mwenendi kila mundu wonthe ba Kenya no ba koti usu utuma wa county government unaikie mwenendi kwisila programs na projects cia kwailia isio situ malelu masivitali masukulu ciana isome na mawe mayoneka utethe utoneka mali yitu yungamiwa nesa ni mundu wisi mathina maitu ala onthe mwibaya nthi mwisi thina wa mundu ukumantha mpaka liu ukumantha mpaka bisi ukukova kindu cha kuiba mbilu cia hospitali mwene nthi usu no tukwenda twikie maanani ambatanji maisha make abikie level ya andu alangi Kenya withie kila mundu nokwiwe mwani kiki katoneka ila maendeleo mebika kisioni kwaku ila serikali yongamiwa ni mundu wisi mathina maku mundu utona ulilikana kana pa yandi pe mwaitu ndiye aikoma nombe kwetika muthanga kitandani aikoma nombe tene bati na neki kwake kutuka sua yathwa atena mundu matanda kwa ndonata sola ye yamana serikali ni yaile ukubikia ukamiwa kwa kuketha kiu kwa kuketha ta ndani wa sola ndani wa stima kwa kukethia ndo need kuthi lobby ukamande hospitali uitwe kana masako hospitali alikwenda yathi muno ilanze ovyo ward level ward ni yako ni baile kwenda health center kila village ni baile kwenda kila sub location hospitali inandawa nesa indi wokobika location na ward level wale kwenda hospitali mtu no koma ukaitwa no kenuka mukasie ya no kenuka kila bandu twelo make sure pena ndawa na ndakitali lelu na siao tiele kuinene nondo lizinjana ni miaka mingi kumanthie yosa uhuru na mbesa sipo mebea ni mingi ya serikali national government na county government yailo make sure kana tuina siao sialau ngale sibikie miunda yitu sio sema sio ma miunda yitu tika ukamana kwako no bando wetamelo kwa market ikeswe humu ndani kwako na pick up kane ngali pele museo nduthinika uithio mantha we ilobi no withi yandike twenda andu asu onthe meba yanthi kila mundu akwate mwana wike biasala o mutethia kila mundu bingue biasala o metuki withie koti timu ingi utwe mwane wia na withie mazingira ma uthukuma ni maseo alright kana tsini asante ni ndeto ni mbingi muno ende niona motumani ni maingi vyu mtikire nzo motumani kadhaa bano na nadhani kuli weso ngi kwa metuki unwetwa Christmas kwa mukule chatha maundu makithanga kana ni waikie nyezi usundi na elwa maundu makithanga the manager okay ni se pebi ndo twathu binga kithanga the na ni se kipando methamba yendo kikua muno na ni twasia mazingira maitu matumike na nzia sustainable kwile lumbingisia na ngiro ni kukua kithanga the kwile lumbingisia na ngiro na lame ukua na alame ukithosia na mwalame uthosia na mo mena right yo cio uthosia ko undu tukekange wa kithanga the ndisi ngali cionthe kila mundu ni muumeu alame uthosia na alame ukua twaile ku develop environment itu sustainably kithanga thikikue kula kwingi lakini alame ukua make sure ni maza yele alame kwesela takuka na mabia makatia matumba kula makinila makatia matomoka andu mazobe mazingira mawithi loko Christmas ni wateno wasongeka cha kimwe kiwanda mbaloka netu kukwata kwoko vyo Joseph Musembi kuma musingi ni kithioko please nataka kutoa ngoma ya benga ambia mheshimiwa mbaloka ni support in studio payment usini ni chess Ronald Mwema itumboya ya muno nonzia ikali ni kibelani ni sawa aya akatutethia hata tayekali matumtum mananja masinga constituency tondo thina witu ni title deed ni kwati osetwa mwisi kwa wakalenga by the way ni kwati serikali ya ni title deed kila bantu nondo itaoso etha paisi hivyo beni ndi kutuma surveyors maka sisi ile kaisu masurvey mainenga namba ngene simu title usine wa serikali ya county government yekona na yelo kuna kutukana na ndo landstone ni thina wiba okay nende timu vya muno ndo akuka motumani ni maingi view mondo ni maingi view
ene ndingi nona ni maviki na kwithwa metuma matumani mo ketha ndinasoma wa kunondo wa masana nondo no maingi muno kwisela ilita tukenda imwitano kwisela Facebook Utongoi TV kwisela Twitter Utongoi TV ke @rstars kithuku na inde kwisela YouTube Utongoi TV official no ndeke akenda ndinasoma matumani wa kutwethwa nake wokil enjoy le chatha mbalo kana wala wina mea makutekebela cha governor county ni ya Masako ne mwakani osutwende twangili ile na miongwele na ile nende chatha ni muvya muno tukamanda no muthenya ungi twende kunenesya maundu mekonia uteti na utongoi na ndi mwana muthese naku witiwa nesa na witinda nesa ni tawerastas kithuku wa nzomo twithia nange mwendoni wa saa muonza cia muthenya ndini wa vilingi wa mauvongo manyithie kila cha kiteka ndini welembeta yuti kamba na Kenya yonde indi ende ya kwikala mitambo ni ya Utongoi TV nondo no yongwatanio ya mukamba kwa oyu tiwanesa na uyelwela ilungu lingi siatiye va Utongoi TV.